Program Yomurembe aha TV West ne kukibaho Radiant Bright Spray yeka asaka biri kumulembe Umulebi wa TV West ningutangira aha program y'Omurembe kandi amazina ndi Jacqueline Arinda betwerizo bantu enda kureba aha Christmas decoration kongata karebera Christmas decoration ninkwe hanangiriza yuwo kwe omucyara ningashomwami no enda korisho kiryawe inoko kwenda kurufura ery'Omurembe kandi rukurebekaje amashita no Radiant ne kujango bashikije bakoreho waza kuzo Christmas eji obe no rebekaje twantureba Christmas ntureba decoration buri muntu wena nabayine kubayine Christmas tree hariho empango nenche kandi hariho na colors takushana betu ntureba Christmas tree no ihanangirizwa wano za kugito munju yawe nyaburawe ugure size ehikirire utakagura size kurengesezo buhango kandi enju yawe irinche ningashi ukagura enche kandi enju yawe eri mpango twatayisaho omucyara arabe natshobora aha Christmas decoration no kutwine kugistwaza Kurugira hato kuturi aha murembo gwa Christmas season nani nyenda kubereka uko shemereye kuba ebyo shemereye kuba no decorating omunju yawe nebyo shemereye kubota gukora mu sitting room yawe cyo kubanza atekwa kuboyinemu omuti Christmas tree oyine no basa kugiramu Christmas flower giteka ameza Christmas tree yawe ino kutekamu ebitwetangu ebigenderwaho ninga se by'abajungu bayesere accessories wasanga guriyo muto gwa right no basa gureka ogureke nko kuguri just oguteka masanyarazi ahabo kubangu bagwemarire ngo kumugure barubajwaha then washanga gutariyo gwa right nko guriyo misho ganje no tekwa kuteka mu right otemu balls otemu stars otemu balloons ribbons kureka nko mutugwawe gwabonera kora amare oyino kureka ngwaronda right yo gutekamu kugira ngo gugire kariya kakumwamatkana gurebekeje omutogwe no guteka nkahe toyine mutogwe guteka ahagati yenju yekikare yo muryango ningasi omuryango oyino guteka ahantu aho kureba ngo omuntu wena yanarabaho tayine gushikira ahabo kuba bwo gwine guma guruset ni manyisa cheche hata abana bambazana tubine gushikiraho bakagutenzya toyine kureka ngo warebe kabantu bambarabaho gwa kubateganisa so omburunji omutugwawe gwine kuza end point ezakase omukashonda ninga hakisika then ni wano basa kuteka honko go mukureba Santa Claus ogogo weno wetukweta abanji mbamweta Father Christmas na yeshongora na zina na semeze mukoro ya Christmas nko bwirobu ekindi Christmas yito decorating sitting room zitu abantu ino kwegendeserezana karate zose mekuba no kozesa not every karangu neja kwijezemu oyino kozesa kuba selective you either choose 2 colors or 3 colors if it is blue let it be blue white and any other color ekubasa kugendera muri Yesu konka to kuza kuchereza kara zona ngwa kujango ngo wagura byona okakafora katare no inchenda kugura guriyo mtu no good decoratinga teka mu blue ribbon teka mu white ribbon teka mu green kugira ngo omuntu kwarare tore kuriya at least arebe mwe kishani cyo kugira ngo wanogezaho ukore kintu kiriyo ekindi
Christmas yitu egi tubasa kufuna na ribbons ezo zihandikiraho Merry Christmas and Happy New Year. Simanyi ribbons ezine nkebyo bya bells azinko kumuragume no bishango mu bakubitunda babyine no shemerero kuba no bitimba kurugira nko kuwabuzo mu yabukuza akakuragira no iza kubitimbota. Get your pins ekikubanchi zanka hanto hakuhanginga hanginga je buzuma kandi cyaje cyo kuhanginga toshemeye kuchitwara kimwe mu kashonda oshemereye kuba no kireta aha muryango kugira ngo kibe buri muntu nabasa kugirata kukireba amanye obichobe nogeza aho kugirota kwerekera ahabo kuba bwiro bwinji ibintu tubukora kunkatubukora ombutamanya okwataka ribbon ya welcome ogiteka kwererukayo kandi okuwerukaminga okuwerukamingira muryango so ribbon ejo esemere kuza muryango ya eiza Merry Christmas and Happy New Year eiza ribbon with a bear eni ukakureka aha muryango harosa ine kwerekaje kare nke kintu ngo hariyo Christmas oko ekindi nimbasa kubashobora aha kikwatirine nemiti eyituru kuba twine omu Christmas yitu season age twine emiti ebikanka bibiri ninga bishatu ekyo kubanza twine emiti ogwa light oguna nabagambiri gwogwe no shanga gwekozire guhwire iwe kikurogura otwaro teko amasanyarazi twine omuti ogundi ogwo kushanga gutekozire ezeje emiti ni yebiri eyitu kubantu reba twine emiti ogwo gwa pine twine nogwo muto gundi ogwo gwa rutosha nibagweta karupisa bakwenda gweta konka pine is a good tree nkogwo kutureba side abo kubagwe with time kuma period ejikerawe no parking aje ogubika kandi nugurongora stinga arhona nogwo gundo muti ogwo kushanga kuwagugura season kiyahwa chachi maisa ngogo inogunaga habwe shongama babinga kubanga jaragata agakunkumuka omuryecho nimbasa kushobora ndukwereka ngo if wano gendera guremiti utagura kuza kuchafuka ko sitting room yawe kujangu hizo muyaga nibigendo munda yentebe nibizanka ya buzo muti numutichi kwatama babi ifo mababi ngaragarka ubwo muti nguba gutara murunji gwenju omutu murunji no mutu gwa pine omutu murunji no mutu gwa right sabo kubebe byo nobwo kuchikwataho nengo kagukwataho kuguma gutakujaguta gutakuragarka uguma gurya guyonjo then ochumara ugarko ronde box ya wawa heza gupakinga je and other accessories zinani ngamba wabo taziti standing jira abana binani ngamba kuguzansa na other things kujangu falling down no job parkinga je ugarko bika so omukwetereza kwawe Christmas eji oyino kwetebekanisa ombuyonjo kujangu okume bintu byawe na next season ebisanjeho Ochiri kureba TV West ningisima munonga kureba ngo no Wolf ho kurga kibanza kwistya kibanza cyo mwaka bitu program tureba umurembe Christmas yaza kwika kandi abantu ntufuna abagenyi bingi tufuna bakurga Kampala njenda niwe bashange ngo uri umurembe uri umukazi w'umurembe kandi sitting room yawe eri kurebeka je bitaba radiant nibo bafite mu center kurebeka ngo byona twabikistyaho reka tuzomuka humuro utakargaho